Her vaqtdagi şebiyik tatar tilinde isenmisiz deb dəşəm sizge min Gülnaz Səfərova. Siz adlarının en populyar jırların hem jırçıların birləştirib turuşu muzikal qoymay hit paradının televizyon versiyasını qarıysız. Jırçılarını көп vaqtın dərsə alıp turam. Maşına bükülərində oturumu, aşarğa pişirimi, əlləyindi kibitlerde yürümü. Bu sıravlarga cevapını aldığı minutlarda biliriz. Bizden ayrılmağız. Tradisiyani bozmuşu muzikal qoymay hit paradın premyeradan başlap jiberemiz. Qarşı alığız. Min bitsine ızak gözlerim, şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim. Min bitsine gittim küptemden, yoldaşım bularsan dedim durmuş küpkemede. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yangratam. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yangratam. Sokmaklar ikev atlagan, bäxtli buladır jirde siyu saklagan. Bizden barır yolumuzda bäxt kaplasan, başı giyarlar bizden gibi parlı atlasan. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yangratam. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yangratam. Tarmışlarının uğurlu itesi yüse kadar. İnkişlikiz bu şikanda ihlas mehebet, yarada bilgenler için oturmuş raket. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yangratam. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yangratam. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yangratam. Min bitsine izli bir yaratam, isminle güngelimden kinde yangratam. Köpüne xatın kızlar kibitlerde uzak yeri statistika boyunca onlar ömürlerinin 6 yılın nəqmində şunda ötkərə. Məsələn, kiyim kibitlərində yaxınca 200 saat, aşanlıq satıb alığa 210 saatlərin sarf etəyikən alar. Şunu da etirgə kerek, beyram vaxtlarında kibitlərdə də şiratırıb eybir alırğa turu kilə. Bunda indi gütkəndə vaxt dağı da uzaqraq ötə. Kibitdə yürüyüşlərgə tüzümlük diləb, muzikal pauzu yasabalı. Muzikal qoymay hit paradının kilesi rezidentlarını tınlayımız. Rafina G'niulina hem Razil Kamalov dueti.
şeşkege Uşattım күзләрең Kulakta яңгырый Ярату сүзләрең Мәхәббәт ярына Кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп Барыйммы артыңнан Елларның агышын Ашарга юрама Кайт әйдә соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына Кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп Барыйммы артыңнан Елларның агышын Ашарга юрама Кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама Кайт әйдә кайт мәхәббәт ярына Синдә кайт күңелем гел сине сагына Назлы җылыңны саклый бит кочагым Дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагым Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ашарга юрама Кайт әйдә соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ашарга юрама Кайт әйдә соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ашарга юрама Кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама Дуслар, быйыл узачак Татар җыры фестиваленә сезне чакырып көтеп калабыз. Әлеге зур шоу программа традиция буенча башта Мәскәүдә, аннан соң Уфада узачак һәм 17 декабрьдә Казанда искиткеч гала концерт белән Казан Экспо залында тәмамланачак. Фестивальнең алыштыргысыз алып баручылары Мингөлнә Сәфәрова һәм Искәндәр Хәйруллин. Ә кунаклардан сез биредә Айдар Галимов, Фирдус Тимаев, Илмира Нәгыймова, Филүс Кахиров, Салават Фәтхетдинов һәм башка артистлар чыгышын күрә алачаксыз. Сезне дә әлеге зур чарада көтеп калабыз. Ә хәзер хит-парадтагы киләсе резидентны каршы алабыз. Сезнең экраннарда Илнар Сәйфиев. Яшисілер килә шундый рәхәт Юктан гына җырлап ала күңел Бер кайчанда ишетмәгән моңны Җаным белән тоям җырлыйм бүген Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен Мәхәббәтне бу бәхетне күрмәгәнмен Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит Син юлда безнең җанга үлмәгән бит Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен Мәхәббәтне бу бәхетне күрмәгәнмен Кояш икән зәңгәр
Yolda yürüde köplerinin vaqtını ala, əbirək də maşına bükülərində oturur. Məlumatlarga tayansa, kişi bir yılğa ortaca 122 saatin şunda ötkərəyken. Hit paradının kilesi basqışını yavlağan jirşi de bu isimlikке kire. Dinara Seyit Battalovı her vaqt yolda iken, tik rul artında bulsa da vaqtının boşqa uzdurmasqa könükken. Mesela radyo yeki elektron kitaplar tınlarga yarattam deydi o. Dinardan urnak alıp dostlar. Hazır onun jirlarına da koşuruz hem TMTV Production komandası bilan tushirilgan klibini da sizning ihtiborga taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz. Yılama sin balam min kitkeştin, sağışlarga salma özüngene. Yazmış şulay gümür yazgan iken, sabır et seni bul düzümele. Yılama sin balam min kitkeştin, yazmışlarını bir korganma. Min köklerden seni görüp duram, yalğız kaldım diye buylama. Yılama seni balam min gitkeştin, yazmışlarını bir korganma. Min köklerden seni görüp duram, yalğız kaldım diye buylama. Yılama sin balam min kitkeştin, ağır bulur singa sığılma. Sin de min adıga okup dursan, minim haller yakşı bulurla. Irdan irduk terezene kilip, jiller bulup teres qoğırman. Balalarım sağ selametdir, min canıma dava tabırman. Yılama sin balam, sabır bulsin, durmuşunu kora alga bar. Yeneşende sinin tuğanların, sigen yarın bulur sin apar. Min köklerden sin abakıt dile, düşlerine kilip kırırmen. Ağırlıklar sin atidirmişe, yeneşende saklap yürürmen. Min köklerden sin abakıt dile, düşlerine kilip kırırmen. Ağırlıklar sin atidirmişe, yeneşende saklap yürürmen. Ağırlıklar sin atidirmişe, yeneşende saklap Tevliknin 24 saati de jetmevçiler arasında jirşi İldar Nasırov da var. Hatta koy vaqt yuqlarga da vaqtim jetmeydi yol. Endi boş vaqti kelip çıgıga, ol yeyse sportzalga bara, yeyse dostları bilan görüşürge aşıga ekan. Her vaqt hareketde bulurga yaratuvchi yigit sahnada da tik tura olmaydi. Ishonmaysizmi? Qarab ketigiz. To'lg'an, jaylar jitga jiymish bir
Muzikal koymay hit paradında en көп vaqtni olgan әйберләр турында сөйләшүебезне дәвам итик. Бу очракта социаль челтәрләрне дә читләп узып булмый. Кеше йокыдан уянгач та иң беренче булып нәрсә эшли? Әлбәттә, кулына телефон ала. Хәзерге заманда интернетта эшләү популяр булганга, күпләрнең вакыты нәкъ менә шуңа сарыф ителә. Җырчы Илдус Садыйков та күп вакытын социаль челтәрләргә багышлый икән. Һәр көнне ул эшлисе эшләр исемлеген төзеп куя һәм аны төгәл үтәргә тырыша. Ә безнең план буенча хәзерге мизгелләрдә хит-парадта Илдус үзе җырлаячак. Бергәләп тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Şunlar mı? İşi güzel hoşlayken mi? Oo. Ya kimsin bu? Ha, график. Сам здравствуйте. Ильдус, смотрите, в школе работаете? Да. Здравствуйте, в 210. А ты да. Сен оңға қысыңыдан қашын қайттан? Кеше. Беремін саңа кеше орышың орын. Сен оғы с***аймал әйтінде орышың орын. Пеге тезірі қойтамыз тезгіне. Көшетеміз саңа оғы кеше. Ненде іште? Не іште? Беремін саңа іште орышың орын. Үйде! Қоя кеттің бұяққа. Үйде орышың орын. Отла! Көрсетілміз саңа оғы қойтмағаның орышың орын. Oya ide avluğa koyacağız dizgine avutar. Barkına şu. Gülüyor şunda. Yükseltir misin avluğa koyacağını? Şey sen olursun oraya. Açtı, bar canımı yaktı, sağış bastı. Günlerimin yemi gitti, yıkılarında kaçtı. Bar hislerim yaralarından taştı. Aydan indi avluma, aydan indi aziz tugan yakılarıma. Avlın dışına kerettinlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra. Kaytam indi Kaytam indi Kaytam indi Yıllar ötem Belem Avul kaytuğunu kütte Minşit bulmam bir kaşanıda Suğan tübegimde Suyu utu yaşı yüreğimde Kaytam indi Avuluma Kaytam indi Aziz tuğan yakılarıma Avulun dışına kerettinlerin sataştıra Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra Kaytam indi Avuluma Kaytam indi Aziz tuğan yakılarıma Avulun dışına kerettinlerin sataştıra Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra Kaytam indi Alo, Aniya, iyisenmi? Oğlum isenmi? Nişik hallerin? Rahmet Ani, yaxşı. Oğlum, avulga koytu turunda uylamadın meli? Anda seni avuldaşlar, dostlar, tuganların bütünüsü sağınıp giteli. Uylu minde Ani, minde sagındım. Minde. Kaytam indi Avuluma Kaytam indi
Şunda eşlep şu jirde bəxtimni tabarmın Oğlumun tarixına yana yollar yazarmın Qaytan Bir kimge de sır tugul, kişi көп vaqtın yuqlab ötkere. Kişi ömrünün 3'ten 1 ülüşün, yani 22 yılın yuqlab ötkere eken. Yuqlamışı da bunu, çünkü organizmga işler için yol kirek. Kişilerge ortaşa 7-8 saat yuqu jitse, mesela otqa 3 əməşilərge, pisilərge 12 saat yuqu kirek deyip aşıqlagan bilgiçler. Əminə kilesi jir Şerifat Zaripov qoy vaqt 18 saat yuqunu da berip qoyalayken. Uyanğanda oturup şey işip koyarga mümkünmün deyip şayara al. Şulay uzaq etip yıklasa da icad yemişleri bilen suyundurup dura jirşi. Hazır Koreyaşa klipte MTV Production komandası bilen birge düşürülgen. Rahim etip qorağız, söz Rifat Zaripovga. Dünya bulgaç enikey barsı bula Biraz gına şiddet turabız Sina qaytqaş qına irkelenip Bişikdägi sabıy bulabız Bugün de biti enikey yerimiz qanat aslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz qaytırбыз birge jıyılıp Mürjelerden tağın tütün çığa İşinde temli beliştir Zor zor itip bizge kisip diridin Keşke nesiz senin eleştir Bugün de biti enikey biz yerimiz Qanat aslarına birge jıyılıp Tuğan yaktan жылы jiller ise Ellenkey munşa yakkanımı Günü tünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopkanı Bugün de biti enikey yerimiz qanat aslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz qaytırбыз birge jıyılıp
enekey biz yürüyüz ana taslarına sayanıp şeyingine bir de suanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp biz qaytırбыз birge jıyılıp Muzikal qo'yma xit-paradan olg'a taba davom etamiz. 3-chi bosqichni yovlagan jirli g'oila Linara Battalova ham Marat G'alimov. Ularning kundalik grafigi bulayroq tuzilgan. Uy, maktab, ish, maktab, tugaraklar, uy. Yo'lga 2-3 soat vaqt uylamida ketay ekan. Allohga shukr, Moskvada yashamaymiz deb sili Linara. Әлеге g'oilada oshirg'a pishirish uchun vaqt sarf etilmaydi. Chunki ularni anilari ta'mli rizqlar bilan qarshi olar ekan. Linara bilan Maratning kundalik ishlarini bildik. Hozir romantik kliplarına da ko'z solaylik. Bir sözüm var sina eytilesi, bir oyum var sina jitkiresi. Gaziz kışım senin bilen birge, şatlık var bölüşesi. Bulagim var sina verilesi, görüşesi de görüşesi. Gaziz kışım senin bilen birge, şatlık var bölüşesi. O'tgandagi ko'ngil shilinlikda siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz birlashasi edi sirlashasi. O'tgandagi ko'ngil shilinlikda siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz birlashasi edi sirlashasi. Jırlarım var sina jırlanası, bar hikayem sina siylanası. Yaratqanim sina bari sina, g'ishqim bar bilgirtasi. Oshim qoldi sina ilgirtasi, ko'rishasi edi ko'rishasi. Yaratqanim sina bari sina, g'ishqim bar bilgirtasi. O'tgandagi ko'ngil shilinlikda siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz birlashasi edi sirlashasi. O'tgandagi ko'ngil shilinlikda siylashasi edi siylashasi. Ikkimizgina qolib ikkimiz birlashasi edi sirlashasi.
Muzikal koyma hit paradının kilesi rezidentlari şulayıq jırlı gaile. Onlar Ramila hem Ramil Hayreddinovlar. Gaile başlığı Ramil aytуынча, Ramilaның бик күп вакыты үй җыештыруга сарыф ителә икән. Чөнки ул үйне көндә юып, чистартып торырга күнеккән. Әле бу исемлеккә аш-су бүлмәсендә ашарга пешергән вакыт исәпкә кермәгәндер. Анысын да санасаң, рекорд куярга була. Белгечләр фикеренчә, хатын-кыз гомеренең ягынча 18 елын нәкъ менә шушы аш-су бүлмәсендә үткәрә икән. Рамилгә килгәндә ул күп вакытын юлда, машинада йөреп үткәрәм диде. Эшләр шулай таләп итә дип тә өстәп куйды. Тырыш Хайреддиновлар гаиләсенә без бары тик уңышлар телибез һәм хит парадта аларның җырларын яңгыратабыз. Yaşar eşim jirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dime dime yürek. Yaşar eşim jirde, tiksin tiksin direk. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözle girek tüterge. Tiksin tiksin diye, Dibe dibe yürek yaşar eşim jirde, Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek yaşar eşim jirde, tiksin tiksin direk. Aşağılarda matürünler üsse yemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge. Tiksin tiksin diye, Dibe dibe yürek yaşar eşim jirde, Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek yaşar eşim jirde, tiksin tiksin direk. Başlar irten sayrı kunup dalga direkte Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte. Tiksin tiksin diye, Dibe dibe yürek yaşar eşim jirde, Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye, dibe dibe yürek yaşar eşim jirde, tiksin tiksin direk. Җырчылар турында эксклюзив яңалыкларны безнең социаль челтәрләрдә күрә аласыз. TMTV телеканалында чыккан тапшыруларны да сайттан карап барып була. Язылып куегыз, читтә калмагыз. Бу адна җиңүчесен беләсегез киләме? Әз генә түземлек. Башта барлык катнашучыларны барлап чыгыйк. Mini bitsine, özlü bir yaratam. İsminle günlerimden günde yanratam. Mini bitsine, özlü bir yaratam. İsminle günlerimden günde yanratam. Hey! Мәхәббәт ярына кайтып чакырам, җилләргә ияреп барымны артыңнан, елларны багышын ашарга юрама, кайт әйдә соң түгел сылама. Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen, mehabbetini bu bəxtini görmegenmen. Koyaşı genzenger gökte silmegen bit, seyirulda bizning canla urmegen bit. Seni balam men ketgachdim,
Jırçılarning bik ko'p vaqti repetitsiyalarda o'tadi desam da birda yolg'ish bo'lmas. Hamda bik ko'p kuylar avtori populyar jırçı Ilnat Farxulin ko'p vaqtdan ijodini bag'ishlaydi. Kuylar yozsa, biyu harakatlarini o'rganadi ham boshqalar. Qisqasi, Ilnat sizni o'zining jırlari bilan har vaqt suyindirib turarga oshiqa. Biz esa bugun uning o'zini yaxshi yangilik azirladik. Ilnat hit paradining birinchi pozitsiyasini minib yeta oldi. Bu adnaning absolut hiti bu men jiri. Tinglaymiz, qaraymiz ham Ilnatni shin ko'ngildan qutlaymiz. Quyosh bo'lib yonar, agar silasang yomg'ir bo'lib yovam, sheshlaringdan ulam, shillar bo'lib izam, o'pkalama agar soqsiz deyib ketsam. Bu men eshit xarodimda yonimda, bu men qog'ilab suvlashana, bu men nozlar bo'lib qo'nam senga, bu men eshitilib bu men. Menem bilan qolarga, ingga qo'yib birga otlarga. Ey desang demak, yolg'ishmadim senga. Seni baxtli dirlik kuch bor menga. Bu men eshit qarodimda yonimda. Bu men qog'ilab suvlashana. Bu men nozlar bo'lib qo'nam senga. Bu men eshitali bu men. Bu men nozlar bo'lib qo'nam senga. Bu men eshitali bu men. Bu men eshit qarodimda yonimda. Bu men qog'ilab suvlashana. Bu men nozlar bo'lib qo'nam senga. Bu men eshitali bu men. Шулай muzikal qo'yma hit paradidan nuqta qo'yar vaqt yetdi. Ayyi, sog' bo'lashamiz. Siz jida kunning eng populyar jırlarin ham jırchilarin birlashtirib turuvchi muzikal qo'yma hit paradining televizion versiyasini qaradingiz. Teleekranlar qarshida sizning bilan men Gulnaz Safarova edim. Bu bir soatni siz hech shaksiz foydali etib o'tkazgansizdir. Olg'a tabada shulay davom etingiz. Borisi da sizning qo'lda. Eson sog' bo'ling'iz. Eng muhimi o'zingizni ham yaqinlaringizni saqlag'iz.